Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, ulike ividiyo, uphinde uciphize i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi-ke uma ngiphosta ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then uyobe usuyangena kuleyo vidiyo ngokushesha uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi-ke sikulethela-ke udaba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ngani zakwethu lo esimbona-ke esithombeni, intokazi-ke enhle esencane, igama layo u-Amanda Lethu Ukuthula wakwaMasango. Uneminyaka nje ewu-17 kuphela. Osukwini lanamhlanje-ke sivuke ney'ndaba ezimbi ngendlela eyisimanga-ke, iy'ndaba ezibuhlungu ukuthi-ke umntwana udlulile emhlabeni-ke. Indlela adlule ngayo emhlabeni indlela impela esabisayo enesihluku, cause udlule emhlabeni ngesandla somuntu, ngomuntu ebekade emthanda. U-Amanda bafethu kuthiwa-ke uhengwe isoka lakhe elineminyaka ewu-23. Remember ukuthi-ke u-Amanda uneminyaka ewu-17 nje kuphela. Kuthiwa-ke isoka lakhe limlengise ngentambo. Lesi sigameko esenzeke laphana-ke endaweni yaKanyamazane le eMpumalanga. Bafethu-ke iy'ndaba-ke ezibuhlungu kakhulu, ikakhulukazi kuthina abantu ezizele-ke iy'ngane ezamantombazane. Impela-ke kuyadabukisa and kubuhlungu ukubona-ke isigameko esifana nalesi kuyona-ke intombazane. Sithi-ke rest in peace, aluhlanga lungahlanga ilale ngokuthula. Kanjalo-ke nasemndenini sithi nje dudu-ke. Umfana-ke lo uboshiwe laphana-ke okuyena omlengisile u-Amanda Lethu Ukuthula. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo.